Hallelujah. Jesus Christ. Siyambonga uJesu bazalwane. Nkosi yami. Lo mhlabeleli uzwe ungivukela nje bazalwane. Sithandaza ukuthi Nkosi kulibheke ibandla lakho. Uyabona selomile, selidry ibandla lakho, selikhonza ngengqondo, selikhonza ngobuqili, likhonza ngokuhlakanipha kwalo, likhonza ngokwazi kwalo, likukhonza ngokujwayela. Nkosi uJesu limathise ngomsa wakho. Konke kwethu kuphelile. Lokho kwethu siza kuye uNkulunkulu. Ngiyabathanda lababhali balemhlabeleli ngoba bekhuluma noNkulunkulu. Thi konke kwethu bazalwane kuphelile manje. Phelile ukuhlakanipha kwethu. Phelile ukwazi kwethu. Phelile yonke into eyokuqonda kwethu manje. Nkosi bheka ibandla lakho. Siba iqhubeka thela umoya oyingcwele ngoba liyamdinga ibandla umoya oyingcwele. Ngaphandle kamoya oyingcwele ibandla lingenze lutho. Ibandla ngeke liye ndawo ngaphandle kamoya oyingcwele. Ibandla liyostakha ehlane lime ngaphandle kamoya oyingcwele. Ngakho thela umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho. Bese uvuso wakho umsebenzi. Khona lizobatshazwa igama lakho Nkosi. Uthi bayiqhubeka usizwise lawa amandla abafundi abathenjiswa wona. Uthi silifuze lelo bandla, ibandla laseJerusalema lalinjalo lelo bandla, lalimunye, lalikhuleka, lalihlanganyela entweni zonke limunye, linenhliziyo egcwele uthando libekezela noma lishushiswa kodwa lalimunye. Silifuze bazalwane lo bandla elaqala labusiswa. Ngiyawuthanda uverse 3 waleli culo. Uthi siyavuma izono zethu ngoba ziyavunywa izono zethu bazalwane. Uma ufuna ukizwa lemfihlakalo phakathi kwakho, ziyavunywa izono zethu. Asihlali nje nazo kubathi akwenzakalanga lutho. Asihlali nje nazo kubathi akonakalanga, sirelaxe, simkhonza uNkulunkulu okujwayela nje ukuthi hayi ngoba siyazi vele iprogram ihamba kanjena somkhonza kanjena. Sibe sihamba nezono esingayivumanga. Ziyavunywa bazalwane futhi kakhulukazi bazalwane esikhathi phila kuso. Simele kuba sizivume kakhulu bazalwane ngoba uJesu uyabuya. Ngoba uJesu uyabuya lizokhala icilongo ngekudala. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ofundayo makaqaphele ngoba njengamanje sesilindele umyeni wethu ukuba nxa ebonakaliswa nathi isimo sethu iguqulwe sifane naye. Ngakho simlindela kanjani umyeni wethu? Simlindela siphila impilo ethandwa nguye, impilo engcwele, impilo engahlazisi, impilo engenasona, engenabala. Hayi ukuthi asilingwa siyalingwa kodwa sizivume izono zethu bazalwane. Nkosi yami mayiqhubeka uthi asikukhonzanga kahle. Uthi ngakho emoyeni wethu nantu usizi luthi phahle egameni lenkosi uJesu. Akwenzeki kungabi khona usizi kumuntu ongamkhonzi kahle uNkulunkulu. Akwenzeki kungabikho usizi kumuntu onethezekile ezonweni zalelizwe. Egameni lenkosi uJesu nomuntu emkhonza kodwa akamuzi uNkulunkulu uma ehamba nezona angayivumanga. Uthi mayiqhubeka verse 4 uthi uSathane esimnikile amathuba enhlizweni kepha umoya bazalwane simcimile. Nkosi yami simcimile umoya. Sekumnyama emphefumulweni bazalwane, kuba mnyama emphefumulweni umuntu ecima umoya ngoba umoya engcwele uyisibani phakathi emphefumulweni. Umoya engcwele unguphila phakathi emphefumulweni. USathane simnika amathuba, uyawasebenzisa ezinhlizweni zethu, uyawasebenzisa. Ingakho ngamele simnika amathuba ngoba umoya acima phakathi, athula angasho lutho, umoya adabuka phakathi kwethu. Awadabuke Nkosi yami egameni likaJesu. Limkhonza ibandla ngemithetho yabantu, limkhonza ibandla
ngenyama nangengqondo yalo, limukhonza ibandla angajabulanga, ecinyiwe, ethulisiwe, limkhonze ngeprogramu. Makuthiwa singena ngo9 siphuma ngo12, njalo kuhlezi kunjalo ngoba ibandla libanjwe umthetho webandla, libanjwe umthetho wenkonzo. NoSathane azangene azarule kulelo bandla ngoba uSathane uyajabula abazalwane uma ibandla limcima umoya engcwele, uma ibandla liphenduka isitha sikamoya engcwele. uSathane uyajabula azajikisa umsila abuse lelo bandla, afike ashaya imithetho, kube nemithetho nje emiswe uSathane phakathi ebandleni elikhonza ngengqondo nomthetho walo egameni likaJesu. Siyamdinga umoya engcwele. Awu Nkosi yami, awu siyamdinga abazalwane, awu siyamdinga moya engcwele, siyakudinga, awu siyakudinga moya engcwele egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Awu siyakudinga moya engcwele ngegama likaJesu Kristu. Haleluya. Ngiyacela abazalwane kuba sivule amabhayibheli ethu egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Kuncwadini uJeremiya chapter number 3 verse number 6. Sofunda ngicela sofika ngicela lapha ko verse number 12 egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngiyacela ukufunda ngapha abazalwane egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Oh sorry bazalwane, ngicela uqala lapha la verse number 4. Haleluya. Uthi lana awusandi ukukhala kimi ukuthi baba wena ungumngane wobusha bami na. Haleluya. Verse number 5 uthi uyakuhlala enentukuthelo njalo njalo ayigcine kuze kube nini na. Bheka ukhuluma kanjalo uyenza okubi uyaphumelela egameni lenkosi uJesu. uNkulunkulu khuluma lamazwi, khathazekile ngesizwe sakhe esigcwele ubufebe, esigcwele ukuphinga. Khathazekile uNkulunkulu ngebandla lakhe elimhlubukile. Khathazekile uNkulunkulu ngabantu azikhethele bona bamhlubuka endleleni egameni lenkosi uJesu. Kunohlobo labantu uNkulunkulu akhuluma ngalo namhlanje, uhlobo labantu eluthanda izono kodwa futhi liyaphenduka libe liqhubeke nezono, luqhubeke nezono, luphile lo mpilo. Yebo bayazivuma izono zabo, yebo bayakholwa, yebo bayathandaza, kodwa impilo yabo isono. Adla isono namhlanje usivuma kusasa, lingakashoni ilanga kusasa sebuyele kuso, lingakashoni elinye ilanga elilandelayo usebuyele kuso. Ukhuluma ngabantu abanjalo uNkulunkulu ukuthi kuleli ibandla lakhe kunohlobo lwabantu abanjalo, abantu abazithandayo izono, abantu abathandayo ukungcola, abantu abathandayo ukuphila impilo engcolile. Awu Nkosi yami, uthi bakhala njalo kuye bazophenduka baxolise kodwa futhi babuyele esonweni ngoba abasabi ukudla izono, futhi abasabi ukuyohlambuluka. Badla izono, nokuhlambuluka kwabo bahlambuluka ngokujwayela, hayi ngoba ehlambuluka ngoba emthanda bephenduka ngenhliziyo ephelele, kodwa basuke nje bekhohlisa nje ukuze bazothenjwa, khona bazosetshenziswa njalo, bebedla izono, bephinga, benza amanyalo, begcwele yonke imikhuba engcolile. Awu Nkosi yami, yakhuluma uNkulunkulu namhlanje. Awu yakhuluma uJesu, uthi awusanda ukukhala kimi ukuthi baba. Umntwana kaNkulunkulu bekhala manje lo muntu lona, wena ungumngane wobusha bami na. Uthi usho wena, uyakhuluma uthi uyakuhlala, kusho wena ukhuluma ngoNkulunkulu kubangani bakho, uthi uyakuhlala enentukuthelo njalo njalo ayigcine kuze kube nini na. Bheka, kusho uNkulunkulu manje uthi bheka wena ukhuluma kanjalo uyenza okubi uyaphumelela, uyenza okubi akhuluma ngoNkulunkulu kodwa uyenza izono futhi uyaphumelela. Ubona kuhambela kahle, usidla isono urelaxe ngokubona uphumelela, ubona ungafi, ubona uphila egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngakho namhlanje uNkulunkulu uyakhuza lo moya, uyakhuza lo moya, uyakhuza lo moya ongena esebandleni lakhe, umoya wokudlala, umoya wokudlala uginqa igonqo egameni lenkosi uJesu. uNkulunkulu uyakhuza umoya ongcolile ngegama likaJesu Kristu. Uma unabazalwane uyakholwa,
mawunabahedeni ngumhedeni kanti uphila luphuhle lempilo ngabanye amazwi yakhohlisa uzenza okholwayo ungakholwa. Haleluya, egameni lenkosi uJesu. Ayicaca mzalwane, caca, phumela obala uziveze ukuthi wena kahle kahle uluphi uhlobo lomuntu. Caca mzalwane. Ngazi inkosi kwenze njani ikhulume kanje namhlanje. Yona yazi inkosi yamakhosi egameni likaJesu Kristu. Verse number 6. uJehova wathi kimi emihleni kaJosiya inkosi, ubonile okwenziwe nguIsrayeli ohlehlayo na? Ukhuphukele kuzo zonke izintaba eziphakemeyo naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza wafeba khona. Lo Israyeli okhethwa uNkulunkulu ubonakala uhlehla manje kuNkulunkulu, and ekhehleni kwawo wenza izinto ezisinengiso kuNkulunkulu. Uyafeba, uyaphinga, wenza wonke amanyala izinto uNkulunkulu athe bangazenzi uyazenza lo Israyeli ngoba seyahlehla kuNkulunkulu. Ubona ngathi akukwenzeki lutho kuNkulunkulu. Usukhumbula izinto zaseGibhithe, usukhumbula izinto obuzenza eGibhithe, izinto engcolile, izitayela zaseGibhithe. Usekhumbula wonke amanyala aseGibhithe lo Israyeli, ngisho engqondweni yakhe usekhumbula ukungcola, ngisho enhlizweni yakhe usekhumbula ukungcola. Uthe senkonzweni abayiGibhithe phakathi kwakhe akasezwa nezwi ngoba ingqondo yakhe isingcolile, isingcolisiwe. Usegwela amanyala lo Israyeli, usegwela amanyala. Uma bona abantu ababulile bungafani naye uyabakhanuka ngoba vele ingqondo yakhe isiseGibhithe, ingqondo yakhe isigwele iGibhithe. Usenama-type khona la ekholweni athi kwakuyi-type, azasho ngomlomo bangani bakhe athi kwakuyi-type yami le, kwakuyi-type yami le, kwakuyi-type yami le. Wayeyishela nginaye lo Israyeli uyahlehla. Israyeli namhlanje kwenze njani? Wahlehla Israyeli. Wena bumthanda nje uNkulunkulu. Oh Nkosi yami, wena bumthanda uNkulunkulu, wena bumthanda uNkulunkulu nje lesimangaliso. Kwenzakaleni kuwe Israyeli? Kwenzakaleni kuwe Israyeli? Hawu Israyeli, yini lena ekungene? Yini Israyeli lena ekungene namhlanje? Mawufunda laphana kuJeremiya chapter number 2 verse number 2 uthi ngikukhumbulela umusa wobusha bakho nothando lwakho usengumakoti nokungilandela kwakho ehlane izwe elingatshwalanga egameni lenkosi uJesu. Namhlanje uNkulunkulu uzokhuluma noIsrayeli ukuthi we Israyeli, webandla lami, ngiyanikhumbula abantu bami, nginikhumbula ngalesikhathi nisindiswa, nishisekela kule ndlela beningithanda, benivutha, benigcwele amandla ami, nizile ukudla, nihlanganyele ezintweni zonke, nigcwele uthando. Futhi nina Israyeli benizihlambulula, beningahlali lezono. Kepha namhlanje lo Israyeli ohlehlayo ubonakala ehlele nezono. Sekuphela insuku ugcwele izono phakathi kwakho ongayihlambulukanga ngoba sumjwayele lo Nkulunkulu phezu kwakho konke, futhi uyenza okubi bese uyaphumelela. Namhlanje uNkulunkulu ulethe isikhumbuzo. Ngiyakhumbula we-Israyeli, ngiyakhumbula wemntana wami, ngiyakhumbula Israyeli. Israyeli ukuphi la uthunjwe khona? We-Israyeli wasungola kangaka, we-Israyeli wabonakala sugcwele izindaba zezwe, we-Israyeli wabonakala uspenda isikhathi kuma-TV nakuma-movies, izinto obuzibalekela. U-Israyeli wabonakala subuka amavidiyo angcolile efonini yakhe, into osuyidilekthile, into osuyihlambulukile, into osuyilahlile. We-Israyeli kwenze njani? Awu Nkosi yami, uthi uNkulunkulu Israyeli, awu Israyeli ngiyakhumbula, uthi ngiyakhumbula mntana wami, hawu uthi ngiyakhumbula, hawu uthi ngiyakhumbula Israyeli,
uthi khumbula umusa obusha bakho futhi wena Israyeli bugcwele umusa futhi wena Israyeli bokuzwela kuwe uma ngabe umzalwane ebika udaba lwakhe ubulusukumela fast udaba lwakhe umkhulekele ngenhliziyo yakho umkhulele ngempela ngeqiniso kodwa namhlanje wena Israyeli osuhlehlile ubonakala umuntu bayicela umkhuleko uthi hayi ngizokukhulekela ubonakala ungamkhulekeli uzikhulekela wena we Israyeli kwenze njani wahlehla kangaka kwenze njani ayibuya mntwana buyele ekhaya ayibuya mntwana buyele ekhaya usekhona umusa usakulindile egameni lika Jesu Kristu awu Israyeli wahlehla kangaka unezithombe zabantu abanqunu efonini yakho into osuyikhiphile unezithombe ezingcole ngendlela esimanga efonini yakho uma ungena embhedeni wakho Israyeli uzivala ngengubo ubuka ifoni ubuke izinto ezingcolile ezingcolisa umqondo wakho ungcole uzuhlasela ama spiritual husband uzuhlasela ama spiritual wife ngoba uzondla ngabanyala uzondla ngokuyisinengiso phambi kaJehova abanye abantu bakaIsrael namhlanje sababuyele ngisho kwi-masturbation ababehlambulukile sabayenza futhi baphikelele ngoba sibone baphumelela ayenze namhlanje ayihlambuluke kusasa phinda ayenze namhlanje ngoba sekhulekile akusekho kumesaba uNkulunkulu kanti iqala bekuthi bafanele uyenze ushawa uvalo akukhuza umoya engcwele manje sumcimile phakathi kwakho usuyazenzela usuyaphumelela kuyo yonke into oyenzayo engcolile usuyaphumelela noma suhleli nabantu abakhuluma ngemkipito yabo wena ekubeni wawinyaya kabi lento namhlanje uya-enjoya Israyeli uthi umuntu bayikhuluma ngale kuncona kwakhe uhleke ujabule ukitazeke uzwe ngaphakathi kwakhona okitazeka khona indawo ejabulayo ngoba vele usuhlehlile Israyeli my God hallelujah khumbula umenzi wakho mntaka baba ziyakafika insuku ezimbi khumbula umdali wakho mntaka baba ziyakafika insuku zosizi khumbula umenzi wakho uyabuya uJesu oh Nkosi yami awuyabuya uJesu uyokwenza njani uma ebuya uJesu usahlezi emanyaleni uyokwenza njani uma ebuya uJesu noma lufika usuku lokuhlukana komzimba wakho nomphefumulo wakho usahlezi kuleso sono senza njengamanje usahlezi kuleso sono lalela mntaka baba namhlanje ufuna ukungakhohlisi sikhona isihogo hayi ukuthi basenza amanyala isihogo siyavalwa sabe sababikho siba khona and kuba nendawo yakho esihogweni evulwayo elindele wena ngenxa yesono sakho sukusenza ngakho namhlanje baleka Israyeli balekela kuJehova umenzi wakho ngakho namhlanje baleka Israyeli ubalekele kumntana wakho phuma amanyaleni imizidlo nayo kulezi insuku ingcole kabi usungcolile Israyeli ungcolile Israyeli mawubukeka ubuye ngathi usamthanda uNkulunkulu kanti awusamthanda uNkulunkulu nawe futhi ufakazi wakho Israyeli ohlehlayo awu Nkosi yami Jesu sindisi wami Nkosi yami egameni lika Jesu Kristu awu baba sisize sisize Nkosi engcwele Nkosi yami verse number 7 uthi ngathi uza kubuyela kimi esekwenzile konke lokhu kodwa akabuyanga udadewabo okhohlisayo uJuda wakubona verse number 8 ngabona ukuthi noma ngangimlahlile uIsrayeli ohlehlayo ngalesi sizathu sokuthi uphingile ngamnika incwadi yesahlukaniso udadewabo okhohlisayo uJuda akesabanga nokho kepha waya wafeba naye seniyadudana ke manje uNkulunkulu bekulindile Israyeli ukuthi uzobuya ubuyisane naye kodwa uzange ubuyisane naye noma usufebile kodwa uNkulunkulu abanethemba wathi ngoba usaphila uIsrayeli umntana wami ngizomlinda mhlawumbe umntana uzoyisola bese ebuyisana nami kodwa uIsrayeli ubona leqhubela phambili ezamanyala ezinengiso waze wafika isikhathi la khona uNkulunkulu emyekelela khona ezonweni ukuthi akatamase akabuye
abuse ezweni zakhe seyombamba egcineni ngomhla wokuphela. Kodwa uJuda okhohlisayo umzalwane omunye okudade wabo ubonana engasabi amanyala, ubonana naye emlandela belandelana beyophinga no-Israyeli bephinga bekhululeka bengesa akasabanga uJuda. Uma ebona u-Israyeli ekelelwa naseyitheni seyekelelwa akazange asabe uJuda, naye wavele wahala wakhanuka naye wathi awu uma ngabe ekwenza usibanibani obekade egcotshwe kangaka ephumelela, awu nami angeke ngiyozwa kancane ukuthi kanti kunjani. Kulohlobo olunjalo abazalwane olubona omunye umuntu uthi ngoba lona naye uyenza futhi kuyaphumeleleka mayenza, nami ake ngiyozama esonweni ngiyobhatanisa ngiyozwa ukuthi kunjani nami. Wenze njalo uJuda, wenze njani namhlanje? Liphi ibandla namhlanje? Lenzani ibandla namhlanje? Lenzani ibandla egameni lika Jesu Kristu? Futhi nje bazalwane angeke ngikhulume lento le, ibandla libonakalele limesaba kakhulu uNkulunkulu last year. Kukhulunywa ngomhla ka 23 ukuthi kuba ne-rapture. Sibona ibandla limesaba uNkulunkulu, sabona ibandla lihlambulula, sabona abantu bezingcwelisa, sabona abantu singabazi bephenduka, sabona abantu berepenta, belahla izinto, beshisa izinto ngenxa yomhla ka 23 we-rapture. Kodwa nge-rapture engenzakalanga, sibona abantu bebuyela emanyaleni, sibona abantu bebuyela emanyaleni esinengisweni, sibona abantu bebuyela ekubhujisweni, sibona abantu behlubuka uNkulunkulu we-Israyeli. Kwenzakalani ngawe? Ubani okuloyile? Ubani okuthakathile webandla likaKristu? Wasuka kwiphosishini uNkulunkulu ebekumise kuyona. Yemntaka baba, luyesu usuku olukhulu liyoza ngokuzuma, liyofika njengesela, liyofika njengesela, liyofika njengesela, liyofika njengesela. Awufundanga yini indaba yey'ntombi ezilishumi elithi lenkosi eziyisihlanu zayihlakaniphile, ezisihlanu ezinye zaziyiziwula? Ngoba lezi ziwula zaphatha amalayithi kuphela kodwa zangaphatha amafutha. Lezi ehlakaniphile zibonakala iphethe amalayithi namafutha, kubonakala zilala zonke, zenzela ilala. Kwasi phakathi kwamabili kwamenyezwa ukuthi nangu umyeni useyangena. Zaqala zalayitha lezi enamafutha kwakhanya, lezi enganamafutha zathi ziyakhanyisa. Nkosi yami, zahluleka ibani ukhanya ngoba engekho amafutha. Mntaka baba, kulwele ukuthi ube namafutha phakathi kwakho, kulwele ukuthi ungamcimi umoya oyingcwele, kulwele ukuthi uhlale kuNkulunkulu, kulwele ukuthi ungasuki uNkulunkulu, ngamdelele uNkulunkulu, ungasuki kuye noma sekunzima, noma uzwe inyama yakho ukuthi sikubizela manje ekutheni buyela ezweni. Mntaka baba, bekezela. Mntaka baba, hlambuluka. Enhlambulukweni ubuya usugcwele amandla make wayakhona, noma kuthiwa isitha besiqeda amandla akho, ayabuya amandla akho. Uma uzwa enhlambulukweni bese uyathandaziswa. Wahlehla u-Israyeli, kanti wabo uJuda ubona lemlandela naye eyofeba naye egameni lenkosi uJesu Kristu. Nkosi yami, uthi la ku verse number 9 uthi nangokuzwakala kokufeba kwakhe langcoliswa izwe, waphinga nemithi namatshe. Verse number 10, kepha kukho konke lokhu udade wabo okhohlisayo uJuda akabuyelanga kimi ngenhliziyo yonke, kuphela ngokuzenzisa nje, usho uJehova. Nangu uJuda okhohlisayo, noma sezwakala indaba zokufeba kwakhe, noma sekuzwakala ukuthi usewile, noma sekuzwakala ukuthi wenza amanyala, sebemtshela abantu hayi Juda buyela kuNkulunkulu, kodwa into ayenza wenza ngathi uyabuyela kuNkulunkulu, wapretenda ngathi uyabuyela kuNkulunkulu, kanti uyakhohlisa. Wangabuyela ngenhliziyo yakhe yonke, wabuyela nje ngokusho phambi kwabantu ukuthi sengibuyela enkosini, sengiyamkhola uJesu, kanti usahleze emanyaleni.
my God, ulokho wakwenza ngokuzenzisa nje. Kusho uJehova ohlolisisa inhliziyo zabantu. Kusho uJehova obona ekujuleni komuntu. Wayibona uNkulunkulu lento ukuthi uyazenzisa lo. Noma ethi uyabuyela kuJehova kodwa uyazenzisa. Wenza njengoIsrayeli obezenza ngathi uyabuyela kuJehova kanti yena nje uyazikhohlisela nje. Verse number 11 wayesethi uJehova kimi uIsrayeli ohlehlayo ubonakele elungile kunoJuda okhohlisayo. Hamba umemezele lawa mazwi ngasenyakatho uthi buya wena Israyeli ohlehlayo. Usho uJehova angikukunyakamela ngokuba nginomusa. Usho uJehova angikugcina intukuthelo kuze kube phakade. Mntwana buye ekhaya. uNkulunkulu noma engabe sukwenzile waphumelela, noma engabe usizingcolise kanjani, kodwa namhlanje uNkulunkulu uyamemezela ukuthi buya lapho khona, ukuthi buya mntaka baba. Hayi mntaka baba sesishumayele egroupini wamotivatewa ke manje kwakhulunywa yonke into. Namhlanje uNkulunkulu uzobuyisa ibandla lakhe, uzobuyisa abantwana bakhe. Ufuna ibandla lakhe lihambe ngobungcwele. Lo uNkulunkulu obekhuluma phakathi kwethu ukuthi ufuna ubungcwele, namhlanje kusewuye okhulumayo ukuthi ufuna ubungcwele phakathi kwethu. Uyabufuna ubungcwele phakathi kwethu. Akadlali bazalwane, egameni lenkosi uJesu ngiyacela ozongisiza sivule laphana incwadi isambulo 22 from verse number 11. Sambulo 22. Bonke abanethembe linjalo bayasihlambulula impela, bayalahla isono nemithwalo, nakho konke kubabambesa. Khaya lami lihlehle ngaphesheya kwethu nankale. Khaya lami lihlehle angaphesheya kwethu nankale. Awasilahleni bazalwane, awasilahleni. Likhona ikhaya elihle, khona umuzi omuhle olungisela abangcwele.